Before he was president-elect, Donald Trump was the king of the Big Apple. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. Your own business. Your father was successful in real estate, obviously been highly successful. What did you learn from your father? Well, he loved to work, and he was happy. He was a happy man. He wasn't, one of these guys, and I know many of them, and you know many of them, they're in their psychiatrist every day. I say, what do you do? My father was a worker, and he loved to work. He'd work on Saturdays, he'd work on Sundays. He just liked it. He'd go to church, but after church, he'd go and work. He'd go check a building that he was putting up in Brooklyn. He was mostly in Brooklyn and Queens, and he just loved it. سلام كبرات خاتلتي نايزا channel كم يكنيهم لو مدما كم تلمد نعهم زدلنا مدب نباهم نمبال مزينا لنا كسامو داتا نايزا مدب تعازيبكم رؤيتهم أبناي كومنت سيكشن كتقرفولنا داتا محتنا ناي لو مدبنا بزعبا أبز عمتزي أمريكا كعوات مدلاوات زقبر زلو كم اون أورح شوعات تغلتشين عيسان ربعتن فتنا أطلس تفتنلو مبل 45 بريزيدنت أمريكا زنبرة بوليتيكيا بيزنسمان بعل هابتي دونالد جون ترامب منيو زبل بحتر زبلة نابهم كنبلوينا نسانا تصنح بسنة 14 كابابو فريد ترامب كمونا ديو ميري آنا ترامب أب نيويورك سيتي أمريكا توليدو أبو زعبي ترامب ولا ديو ريل استيت ديفلوبر كمون بيزنس مان نس منبارو نازح جزلو درجة نمبصح عبي مهنات كمزخونة يفلت من 4 يحواتو أب نيويورك زعبي ترامب أموالت أنات كساب شوعي كفلي أبناء قلبي تمرتي كيو فوريس سكول ناتا مهرة غونو نايزخا تمهراي تمرت سنبت كم زنبره يفلت ወደ 13 ዓመት እንከሎ ናብ ኒውዮርክ ሚሊታሪ አካዳሚ ዘምርሐ ትራምፕ ካብዝ በመቐጻል በ1964 ናብ ፎርድሃም ዩኒቨርሲቲ ቀጸለ ኣብኡ ንኽልተ ዓመታት ብምጽናሕ ናብ ኣብ ፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ናይ ቢዝነስ ቤት ትምህርቲ ዋርተን ስኩል ብምኻድ ትምህርቱ ብምክትታል ኣብ ጉንበት 1968 ብባችለር ኦፍ ሳይንስ ኢን ኢኮኖሚክስ ተመረቐ ب1977 مستا أبت جزيتي موديل زنبرت إيفانا ميري ترامب تمرعو دون إيفانكا إيريك زبالو سلسة قلعت كم زولة ذكر كوانتو هنا ب1999 تفاتح كابز قتيلو أب 1993 مس أمريكاوي تواصعيت موديل زنبرت مارلا ميبرز تمرعو بزح كيس أنها تيفاني تبها القلعة ولده مزي أون أب 1999 تفاتح دحرزي أب كتشحن حموشة مس سلوفينياويت موديل تمرعو أب كتشحن شديشن بيرونز بهالقلعة وليدهم كبساب لومي بحنسابي نبرلو أبزق زي وناني حموشة نتبسلسة $1 بليون مخانز فلت ترامب أب تحتي ترامب أورغانيزيشن زستفلاليو عبيت وفرتات كم ريل استيت هوتيلات ريزورتس كاسينو كم زونن إنقرلو كابش حنش عتميتون سوسان شمونتن عمة تمرد جميرو أبتي بولادي زونن زنبرد تكال ترامب ريل استيت كم سرحتنيا قوينو سرحوز جمرة دونالد ترامب كابت جزي أتحيزو أب ريل استيت بيزنس تموكروتات كدلب جمرة نويح كيتس أنحق أب شحنش عتميتن 71 علاو بريزيدنت نايت تكال قوينو تشومه دحرش حنش عتميتن 78 أب كبابتات مانهانتن نيويورك سيتي زقبرو معبيت وفرتات أقالبو بزحات كسحب كيليو اتزنبرو وفرتات أب عبيت هنتاتاتن هوتيلاتن زتوكورا قوينو قال خابون متكاس جراند هايات هوتيل كم اون ترامب تاور منبارهم يذكر كابز قتيلو زنبرا عمتات أب سمانياتاتن تسعتاتن بتماساسالي أب ريل ستيتن هوتيلاتن زقبرهم زنبرا وفرتات بزتعطافه وسخلو متن هابتون طلو انكا بؤمتن حف بله اتي هبوب صحافين نغاداين بفلاي كا بريتش داد بور داد تبل مصحفو زلله روبرت كيوساكي اب مصحفو كم زغلصو عرك ترامب كم زنبرن أو فري ريل استيت كا مسارحت كم زنبورون بمتكاس ترامب بليهن حدا كابتم حيالات أو فرت عالمنا كم زخونه مسكيرو له منبارو يذكر My friend here Donald Trump. A lot of people hate the guy, but he's a great guy. I know him personally. Stage 2 happened of communism when social media took him down on, Twitter and all that stuff. And censorship is very, very communist. The abolition of free speech. So we're in serious trouble right now when my friend Trump gets taken down by the ultra-rich liberals in Silicon Valley. And I don't care if you don't like the guy, but let him speak. It's the same as what we're doing, right? Let us speak. ترامب زي كازي أبلع الاستتقصة أب أتلانتيك سيتي نيو جيرسي
ትራምፕ ፕላዛ ዝበሃል ኣብ ውሽጡ ዓቢ ናይ ካሲኖ ክለብ ድሒሩ ትራምፕ ካስል ዝበሃል ከም ዝነበሮን የዕጋቢ ኣታዊ ከም ጻሉ ብዘይ ምኽኣሉ ከዓጾ ከም ዝተገደደን ይፍለጥ። ኣብ ፍሎሪዳ እውን ተወሳኺ ክለባት እውን መንባሩ ዝዝከር ትራምፕ ንሱም ብተመሳሳሊ ኣገልግሎት ካብ መሃብ ጠጠው ከም ዘበሎ ዝዝከር እዩ። ትራምፕ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከም ጎልፍ ዝኣመሰለ ተገዳስነት ዝነበሮን ብ1999 ወናኒ 14 ጎልፍ ኮርሱስ ኮነ። ድሒሩ 3 ተወሳኽቲ ብምውናን ኣብዚ ግዜ እዚ ወናኒ 17 ጎልፍ ኮርሱስ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ትራምፕ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ብዛዕባ ሪል ስቴት ቢዝነስ ዘተኮረ ቤት ትምህርቲ ከም ዘኸፈተ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ናይ ዩኒቨርሲቲ ጥሒሱ ብዝብል ክሲ ስሙ ናብ ትራምፕ ኢንተርፕረነር ክቕየር ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ተገደደ። መምሕዳር ኒውዮርክ ድማ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዩኒቨርሲቲ ናይ $40 ሚልዮን መቕጻዕቲ ወሰነ። እቲ ምኽንያት ድማ ምድንጋር ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝብል ነበረ። እዚ መቕጻዕቲ እዚ ክሳብ 2005 ዓመተ ምህረት ከይተኸፈለ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ምስ ተዓወተ ካብቲ መቕጻዕቱ $25 ሚልዮን ብምኽፋር ነቲ ኬዝ ከም ዝረጋጋእ ምግባሩ ይዝከር። We're following some breaking news right now. We've just learned that Donald Trump has agreed to settle the lawsuits related to Trump University. The president-elect agreed to settle the lawsuits for $25 million. ዜካዚ እቲ ኣብ 1988 ዝተመስረተ ትራምፕ ፋውንዴሽን ዝበሃል ማሕበር ግብረሰናይ እቲ ካልእ ጽልውኡ ከስፋሕፍሕ ካብ ዘኽኣሎ ሓደ ምኽንያት እዩ ነይሩ። ክሳብ 2008 ዓመተ ምህረት በብግዚኡ ሓገዛት እናበርከተ ድሕሪ ምጽንሑ ካብኡ ንድሓር ሓገዛቱ ጠጠው ኣበሎ። ምኽንያቱ ካብ ካልኦት ሰብ ሃብቲ ዝውሕዝ ዝነበረ ሓገዛት ነቲ ማሕበር እኹል ምስ መንባሩ ትራምፕ ናብ ካልእ ወፍርታቱ ኣድሃበ። እንተኾነ ብሰንኪ እዚ ዝመስረቶ ማሕበር ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ካብ መምሕዳር ኒውዮርክ ክሲ ቀረበሉ። እቲ ክሲ ከዓ ምስ ምድንጋር ግብሪ መንግስቲ ዝተሓሓዝ ነይሩ። ትራምፕ ነዚ ማሕበር ምኽንያት ብምግባር ግቡእ ግብሪ መንግስቲ ኣይከፈለን ዝብል ክስታት መጾ። ናይ $2.8 ሚልዮን መቕጻዕቲ ተወሲኑሉ እኳ እንተነበረ ብላዕለዋይ ዳኛ ዳግመ ግምት ተገይሩሉ ናብ $2 ሚልዮን ከም ዝወረደ ዝዝከር እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ጎኒ ጎኒ ዘካየደ ወፍርታት ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ክሳተፍ ዝጀመረሉ ግዜ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ነበረ። ናይ መጀመርያ ንጥፈታቱ ድማ ምስታ ኣብ ትሽዑ ግዜ ኢንዲፐንደንስ ፓርቲ ተባሂላ እትጽዋዕ ዝነበረት ኣባል ብምዃን እዩ። ብዛዕባ ፎሬን ፖሊሲ ተሃገር ከምኡውን ምጉዳል ናይ ፌደራል ባጀት ዘቕረቦ ጽሑፍ ኣብቲ ግዜቲ ካብ ኣባላት ሪፐብሊካን ፓርቲ ልዑል ጠመተ ረኺቡ ነቲ ኣብ ትሽዑ ሰዓት ሕጹይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝነበረ ኤች.ደብልዩ ቡሽ ከም ራኒንግ ሜት ኮይኑ ክሰርሕ ሕቶ ኣቕሪቡሉ መንባሩ ይዝከር። ካብ ትሽዑ ግዜ ኣትሒዙ ከዓ ከም ሪፐብሊካን ኮይኑ ተመዝጊቡ ይቐጽል። You took out a full-page ad in major U.S. newspapers last year criticizing U.S. foreign policy. What would you do differently, Donald? I'd make our allies, forgetting about the enemies you can't talk to so easily. I'd make our allies pay their fair share. We're a debtor nation. Something's going to happen over the next number of years with this country because you can't keep going on losing $200 billion, and yet we let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it, Oprah. Just forget about it. It's almost impossible. They don't have laws against it. They just make it impossible. They come over here, they sell their cars, their VCRs, they knock the hell out of our companies. And hey, I have tremendous respect for the Japanese people. I mean, you can respect somebody that's beating the hell out of you, but they are beating the hell out of this country. Kuwait, they live like kings. The poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. This sounds like jobs they've done. You've said, though, that if you did run for president, you believe you'd win. Well, I don't know. I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life. And if I did decide to do it, I think I'd be inclined, I would say that I would have a hell of a chance of winning, because I think people, I don't know how your audience feels, but I think people are tired of seeing the United States ripped off. And I can't promise you everything, but I can tell you one thing, this country would make one hell of a lot of money from those people that for 25 years have taken advantage. It wouldn't be the way it's been, believe me. ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ምርጫ ሕጹይ ናይቲ ፓርቲ ክኸውን ምንቅስቓሳት ገይሩ መንባሩ ዝዝከር ትራምፕ ነዊሕ ከይከደ ብለካቲት ናይቲ ዓመት እቲ ካብቲ ውድድር ተኣለየ። ካብዚ ብምቕጻል ኣብ 2012 ዝነበረ ምርጫ ንምስታፍ ተመሳሳሊ ምንቅስቓሳት ጀመረ። እንተኾነ ሕጂ እውን ብገዛእ ፈቓዱ ነቲ ምንቅስቓስ ብምቁራጽ ክወዳደር ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ተኣለየ። እቲ ድሒሩ ዝነበረ ምርጫ ማለት ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ትራምፕ ሙሉእ ምድላዋት ገይሩ ነቲ ውድድር ክሳተፈሉ ምዃኑ ብሰነ 2015 ዕላዊ መግለጺ ኣውፅአ። ኣብ ፈለማቲ ካምፔይን ብተንተንቲ ፖለቲካ ብዙሕ ግምት እኳ እንተዘይተዋህቦ ምስ ግዜ ግን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ብተደጋጋሚ ብዛዕባኡ ሸፈነ ክህባ ጀመራ። ካብዚ ቀጺሉ ኣብ ግንቦት 2016 ዕላዊ ምሩጽ ናይ ቅድሚት መራሒ ሪፐብሊካን ኮነ።
Leading Republican candidates for president are at their podiums. They are ready. First of all, Rand Paul shouldn't even be on this stage. In Wisconsin, you're losing $2.2 billion. And when the people of Iowa found that out, I went to #1 and you went down the tubes. I promise if I wanted it, I would have got it. For anybody on this stage. I was a businessman. I got along with Clinton. I got along with everybody. That was my job, to get along with people. But the simple fact is... Excuse me. 1 second. No. I didn't want to... Jeff, Donald, you cannot take... More energy tonight. I like that. Wrong. Don't make things up, Jeff. Don't cut me off, Come on. Don't make things up. I will get along, I think, with Putin. And we will have a much more stable world. He just doesn't have courage. There's something missing from our president. مستانا شع مودادرتو زنبرت هيلاري كلينتون توداديرو كسعر ناي بزحت تثبيت كيكون زغبرو مخنيات مس نرئي ترامب أبال ميليتاري أمريكا كوينو زي فلت مس مخانو ኣብ ዝኾነ ጸፍሒ ሓላፍነት ወይ መንግስታዊ ስራሓት ኣገልጊሉ ዘይፈልጥ ምዃኑን ክንጠቅስ ንኽእል ኣብቲ ውድድር ዘቕርቦም ዝነበረ ዓበይቲ መወዳደርቲ ኣርእስቲ ምስ ንርኢ ድማ ኣብ ርክብ ቻይናን ኣሜሪካን ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ኣብ ሕግታት ኢሚግሬሽን ኢኮኖሚ መናጽ ዝዓበየ ዶብ ኣብ መንጎ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ዘተኮረ ምንባሩ ይዝከር ኣብቲ ዝነበረ ውድድር ነታ መቐናቕንቱ ዝነበረት ሂላሪ ክሊንተን ክስዕራ ምኽንያት ዝኾነ ድማ ኣብ 30 ስቴትስ ላዕለዋይ ድምፂ ክረክብ ምኽኣሉ እዩ በአንጻሩ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣብ 20 ስቴትስ ጥራይ ላዕለዋይ ድምፂ ምርካቦም ይዝከር ድሕሪ ዓወት ትራምፕ ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ መላእ ዓለም ነቲ ዝኽተሎ ፖሊሲ ዝቃወሙ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝወጹን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጥራይ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ብተመሳሳሊ ተቃውሞኦም ገሊጾም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ካብ 2017 ክሳብ 2021 ዓመተ ምህረት ዝነበራ ናይ ትራምፕ መሪሕነት ዓመታት ኣብ ውሽጣውን ኣህጉራውን ፖሊሲታቱ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዝነበረ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ብፍላይ ኣብ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ቀሊል ዘይበሃል ምምሕያሽ ከም ዝገበረ ከምኡ ርክብ ኣሜሪካን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ዓለምናን ክድልል ዓቢ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ምስ መራሕቲ ሰሜን ኮርያ ቻይና ሩስያ ሂንድን ካልኦትን ጽቡቕ ዲፕሎማስያዊ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ ዝዝከር እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ምትእትታው ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡውን ደቡብ ኣሜሪካ ብዝወሓደ መጠን ከም ዝኸይድ ምግባሩ ኣብተን 4 ዓመታት ኣሜሪካ ዝወላዓቶ ኩናት ነይሩ ክበሃል ኣይከኣል በአንጻሩ እቲ ብግዜ ባራክ ኦባማ ዝተሓመሰ ፖለቲካዊ ኩነታት ዓለም ከም ማሓይሽ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ዝዝከር እዩ ኣብ ታሕሳስ 2017 ንምጉዳል ግብሪ ንውልቀ ሰባትን ትካላትን ኣብ ኢኮኖሚ ናይቲ ህዝብን ትካላትን ዓቢ ሓገዝ ክገብር ዘኽኣለ ውሳነ ይሕሊፉ ምንባሩ ዝዝከር ትራምፕ ተወሳኺ እውን ምቁራጽ ፌደራላዊ ባጀት ኣብ ኢሚግሬሽን ገንዘባዊ ሓገዛት ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ መግዝኢ ኣጽዋር ዝውዕል ገለ ካብቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ክሕግዝ ተራእየ ውሳነታት ምንባሮም ዝዝከር እዩ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን ኣካይዳ ዘለዎ መርገጽታት ገለ ካብቲ ብዙሓት ደገፍትን ጸላእትን ከጥሪ ዝገበሮ ምኽንያት ነይሩ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ትራምፕ ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ከም ዝዓበየ መጠን ኣብ እምነትን ባህልን ልምድን ዓቃባዊ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ እቲ ብLGBTQ ዝፍለጥ ማሕበር ብትራምፕ ደገፍ ይረክብ ከም ዘይነበረን ብምምሕዳር ባራክ ኦባማ ዝጸደቐ መርዓ ተመሳሳሊ ጾታውን እንተኾነ ብትሪ ከም ዝቃወሞን ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ በአንጻሩ እቲ ባህላዊ መርዓ ጥራይ ክድፍኣሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ምንባሩ ዝፍለጥ Let's talk about same-sex marriage. You said a few years ago that you were evolving on that issue. Where are you? I'm traditional marriage. It is changing rapidly. But what do you say to a lesbian who's married or a gay man who's married who says, Donald Trump, what's traditional about being married 3 times? Well, they have a very good point. But, you know, I've been... ኣብ ግዜ ትራምፕ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ዝሰርሖም ስራሓት መብዛሕትኡ ምዝጋብ ወረቐት ዘይብሎም ስደተኛታትን ምኽልካል ቪዛ ንወጻእተኛታትን ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ሜክሲኮ ድማ ከባቢ 6,000 ወታደራት ብምስዳድ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ንዝውሕዙ ስደተኛታት ንምሕጋት ባጀት ከም ዘውፅአ ዝዝከር እዩ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ብጆ ባይደን ክትመራሕ ዝጸንሐት ኣሜሪካ ካብ 2024 ንድሓር መን ክመርሓ ከም ዝኽእል ንምግማት ዘዘቅም ዝገብሮ ምምላስ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር እዩ ባይደን ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ዝግበር ውድድር ከም ዘይሳተፍ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ እታ ንዕኡ ተኪያ እተወዳደር ካማላ ሃሪስ እነሆ መወዳደርታ መን ምዃኑ ፈሊጣ ላዕለዋይ ድምፂ ንምርካብ ትሸባሸብ ኣላ ትራምፕ ሕጂውን ብተመሳሳሊ ናይ 2017 ፖሊሲታቱ ከይቀየረ ነዚ ውድድር ከኣትዎ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ ብፍላይ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ነቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ኣተሓሓዛ ክቕጽሎ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ይፍክር ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ስቴትስ ድምፂ ንምርካብ ካምፔይን ክገብር ዝጀመረ ትራምፕ ብዙሕ ደገፍ ይረክብ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና
ብፍላይ ካብቲ ወርሒ 7 ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈተነ ቅትለት ዝካየድ እንድሕር ደገፍቲ ብናሃር ክውስኹን ንሱውን እንተኾነ ብዝያዳ ነዚ ምርጫ ክዕወተሉ ይፅዕረሉ ከም ዘሎ ዝርአ ዘሎ ሓቂ እቲ ፈተነ ቅትለት ብርኽመት ናይ ሴክሬት ሰርቪስ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ዝዘረብ ዘሎ ጉዳይ ብብዙሓት ደገፍቲ ትራምፕ ብዙሕ ነቐፈታን ሕቶን ኣብ ልዕሊቲ ብመንግስቲ ዝተመደበ ሓለዋ ጉጅለ የብፅሑ ኣለዉ እዚ ኬዝ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብ መርመራ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. ወነንቲ ዓበይቲ ካምፓኒታት ንትራምፕ ልዑል ደገፍ ይህብዎ ከም ዘለውን ዓወት ትራምፕ ንኣሜሪካውያን ብዓብዩ ኸ ንዓበይቲ ትካላት ኣሜሪካ ናይ ቁጠባ ዕቤት ከም ጸለን ከም ዝኽእል ይግመት ዝሃብተ መውልቀ ሰብ ናይ ዓለምና ዝኾነ ኢሎን ማስክ ቀንዲ ደጋፊ ትራምፕ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ትራምፕ ዝመርሖ ምሕደራ ወርሓዊ $45 ሚልዮን ከም ዘበርክተሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዕለት 13 ወርሒ 8 ናይ ዝዓመት እዚ ኣብቲ ንሱ ዝውንኖ ፕላትፎርም ማለት ትዊተር ንልዕሊ 1 ሰዓት ምስ ትራምፕ ዝርርብ ከም ዝገበረ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ዝርርቦም ትራምፕን ማስክን ኣብ ኢኮኖሚ ኢሚግሬሽን ፀዓትን ካልእን ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም ነይሮም ብፍላይ ኣብ ኢሚግሬሽን ነቲ ብደቡብ ኣሜሪካ ዝውሕዝ ስደተኛ መግትእ ክገብረሉ ምዃኑ ትራምፕ ሓቢሩ ነይሩ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ኣህጉራዊ ርክባት ምስ ከም በዓል ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ እስራኤል ኩናት ከይትውልዕ ተሰጊኣ ዘላ ኢራን ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ምምሕያሽ ከም ዝፈጥር ኣተንብዩ All the stuff that you're seeing now, all the horror that you look at Israel, they're all waiting for an attack from Iran. Iran would not be attacking, believe me. You know, when I was there, and I say it with respect because I think we would have been good with Iran. I don't want to do anything bad to Iran, but they knew not to mess around. Iran was broke because I told China, if you buy from Iran oil, it's all about the oil. That's where the money is. But if you buy oil from Iran, you're not going to do any business with the United States. And I meant it. And they said, we'll pass. Yeah. They didn't buy oil. Other countries, likewise. Sure. You want to buy, you're not doing business with the United States. And they were at a point where they had no money for Hamas. They had no money for Hezbollah. They had no money for any of these instruments of terror. And it was amazing. In fact, there were articles when I was leaving, which is hard to believe, actually, especially when you look at what's happened to our country. Our country is so bad right now. It's such a different place. We were respected. Think of it. 4 years ago, we were so respected to a point where when I said don't buy oil, they didn't buy oil. But they had no money, and Israel would have never been attacked. It is zero chance. كرات خاتل نجا channel نلوم زدنا لكم مدب نزي مسل نيرو نزا channel حدش زخمكم سبسكرايب بمقبار بيتسب كتكونوا نتمحسنكو نزا channel معباي كباهم سبسكرايب and like مقبار ترايمو تماسا مدب حزنان هم لسوكم متبعكم ما يفلينا أبزغ أتصل بخال مدب سامن الرغب بروح كنا